munyemerere tuganire ku yitwa Ethan Nwaneri. Ethan Nwaneri amaze kumvikana n'ikipe ya Olympique de Marseille kuba yayerekezamo akajya kuyifasha muri iyi mikino isigaye muri iyi season. Uyu muhungu afite imyaka 18, ntabwo arimo kubona umwanya mu ikipe ya Arsenal. Rero nk'uko ikinyamakuru The Athletic ndetse n'umunyamakuru witwa David Onstein bagiye babitangaza, ni amakuru yasohotse mu gitondo, ariko uko byagendaga bizamuka niko iyi nkuru yagendaga yiyongera cyangwa se ivugwa cyane muri iyi kipe ya Olympique de Marseille. Yagendaga havugwa amakipe agiye atandukanye mu gihugu cy'Ubutaliyani, hakagenda havugwa kandi n'ikipe ya Crystal Palace, hakagenda havugwa ikipe ya AFC Bournemouth. Ariko impamvu tutayigarutseho kare ni uko byari bikirimo bivugwa nk'ibisanzwe nk'uko twari dusanzwe tubizi bivugwa, ariko impamvu muze ngo reka tuyigarukeho, Ethan Nwaneri, David Onstein amaze kuba yavuga yuko Marseille ndetse n'ikipe ya Arsenal bamaze kwemeranya ko Ethan Nwaneri agomba kwerekeza muri Olympique de Marseille mu gihugu cy'Ubufaransa ku nizanyo y'amezi 6. Ariko ndabona yuko na ahantu barimo kuvuga yuko harimo buy option clause cyangwa se kuba hajyamo option yo kuba bamugura burundu. Arsenal twaje tubigarukaho tuvuga tuti Ethan Nwaneri mu kwezi kwa mbere byashoboka ko yasohoka, kubera yuko niba na Eberechi Eze ubwe kubona umwanya birimo kugorana, Martin Odegaard yongeye kwisubiza icubahiro cye kandi bakina ku mwanya umwe, sintekereza yuko Ethan Nwaneri yagira icyo cyizere. Ashobora kuba yajya mu ikipe ya Olympique de Marseille akaba yakwitwara neza muri aya mezi asigaye, akazahamagarwa mu gikombe cy'isi, ntawamenya. Hano ukuvuga ngo mu ikipe y'igihugu y'Ubwongereza akazahamagarwa. Gusa rero aka kanya David Onstein amaze kuba yatangaza ko nyuma y'umukino wa Arsenal ndetse n'ikipe ya Inter Domira, Arsenal iraza kuba yareka Ethan Nwaneri agende yerekeze mu gihugu cy'Ubufaransa, abe yakora ikizamini cy'ubuzima, abe umukinnyi w'ikipe ya Olympique de Marseille mu masezerano y'amezi 6. Ubwo bizakurikira tuzagenda tubibagezaho hano ku Muhuro Sports TV, niba bazamugura bururu cyangwa se niba azagaruka mu ikipe ya Arsenal. Ariko Arsenal biba bigoranye iyo imaze kuba yarekura umukinnyi kugenda ku nizanyo, biba bigoranye yuko uwo mukinnyi yagaruka mu ikipe, keretse uwitwa William Saliba niwe nibuka neza, abandi bose kugaruka biba bigoye. Tuze turebe ese Ethan Nwaneri nico gihe ngo asohoke mu ikipe ya Arsenal cyangwa yagombaga kuba yagumamo akara ko yafatikanya n'abandi kuba batwara ibikombe. Tuve ku witwa Ethan Nwaneri twerekeza ku witwa Piero Hincapié. Piero Hincapié ni umukinnyi w'ikipe ya Arsenal, akaba rero yaravuye mu ikipe ya Bayer Leverkusen. Akaba ari umukinnyi rero ukinisha akaguru k'ibumoso, akaba akina inyuma mutima wa defense ahagana iruhande rw'ibumoso cyangwa se kuri nimero 3. Nushaka umwita umusimbura wa Gabriel Magalhaes, bikaba bivugwa yuko ngo uyu muhungu azagaruka kuri match ya Manchester United, aho bivugwa yuko ngo aribwo azaba agaragara mu kibuga nyuma y'igihe kirekire. Rero nanone ariko nanone kitari kirekire cyane, afite ikibazo cy'imvune. Biravugwa yuko ngo kuri Manchester United birashoboka yuko Arsenal itazakinisha Timba kuri 3, ahubwo ikazakinisha Piero Hincapié. Ese uwitwa Piero Hincapié aramutse agarutse azagaruka ari wa wundi cyangwa azaza yarahindutse? Nukureba nanone ko azagaruka ari kuri top cyane kurusha uko yari asanzwe ameze, kuko birasa naho Arsenal aho bigeze irimo kugenda ikenera abo bakinnyi kurusha uko yagendaga ibakinira mu yindi mikino igiye itandukanye. Ariko icyo kwishima no witwa Piero Hincapié akaba rero nawe amaze kuba yatangira imyitozo. Biravugwa yuko rero azagaragara kuri match ya Manchester United. Uyu muhungu witwa Piero Hincapié akaba rero avuka mu gihugu cya Ecuador hariya muri Amerika y'Amajyepfo. Reka tuze turebe uyu muhungu niba azaza akitwa neza mu ikipe ya Arsenal. Twerekeza ku mukino w'ikipe ya Arsenal n'ikipe. Ariko tutarinjira muri uyu mukino wa Arsenal na Inter Domira, n'ubundi birahuriranye. Uyu muhungu bamwita Federico Di Marco, ni umuwinga w'ikipe, hano ushaka kumwita umuwinga back ko akina ruhande rw'ibumoso, akaguruza kabisa. Umuhungu witwa Federico Di Marco. Arsenal nyuma yuko Ethan Nwaneri aje kwerekeza mu ikipe ya Olympique de Marseille twabigarutseho,
Federico Di Marco akanya kariko kose araza kuba ari umukinnyi w'ikipe ya Arsenal. Muraza kumubona uyu munsi akina na Arsenal witwa Federico Di Marco, akaba rero akanya kariko kose dushobora kuzuza kuba twamubona ari umukinnyi w'ikipe ya Arsenal, ko Arsenal iramwifuza cyane. Biravuga ko ngo Arsenal ikeneye abakinnyi nk'aba ngaba bashobora kuba bagira ikintu gikomeye bafasha ikipe ku kijyanye no kudefanda ndetse no kwataka, byose uyu muhungu abikorera rimwe. Rero witwa Federico Di Marco biravuga yuko ngo nawe kontra kabisa ku kibuga cya San Siro hariya mu gihugu cy'Ubutaliyani ku ikipe ya Inter, biravuga yuko ngo nawe iri hafi kuba yarangira, ariko nanone bakaba barimo baravuga bati nuko bamwongera andi masezerano, ariko biravuga ko ngo ikipe ya Arsenal akanya kariko kose Federico Di Marco Arsenal iraza kuba yamutwara. Ese agende aze mu ikipe ya Arsenal cyangwa agume mu ikipe ya Inter Domira? Gusa uyu muhungu ni umukinnyi mwiza, yitwara neza, reka tuteze turaza kumureba kuri match ya Arsenal ndetse n'ikipe ya Inter Domira. Reka twerekeze muri kiganiro kindi, reka twerekeze kuri match ya Arsenal ndetse n'ikipe ya Inter Domira. Ni match ikomeye mu kanya gatoya cyane ku isaha 4, iraza kuba ari match ikomeye, kandi subscribe ndaje mu kanya gatoya.